HBO Records and Oyoboy Production. Samsam ite konti matay. Dito iti Paolo ti Danin ni Lani manipod ti Singapore. Samsam ite nakalun ti matay. Abos dandan ni matayan ni Apo Yesu Cristo. Dapat dual daw ka pala kay daramodong na. Itata Miyerkules Santo kan Huwebes Santo. Matay itong Biyernesen. Samsam ite nakan ti matay ni Lanin iti. Ada pagsaksakin lang tinagam na dato. Yung basbasak na tayo. Dinanin na habang isursurat ko. Aya, o ito na. Para kada kay amin na po dito abroad. Nagroon na ti Asian countries. Samsam ite konti matay. Yempe inut dak apapatayan. Dos-dosaen nagtapusom babaen kadigiti pamarang apamatig mo. Madudubon ay tiriknak kadigiti pagpakita makinagulib mo. Adda ka iti imatang ko ngem sabali met ipatpateg tarik na akin puso. Inayat ka iti amin nga puso kan riknak. Uray ti bukod ko abiyag ipay ko kati saldak. Uray pay kay batugan iti amin ket si uyaw iti umapay kalakamak. Si bubukal man alubong. Si bubukal man alubong iti mangdubar kanyak. Jak tupay lakan ka umibat. Sino akka di tapusom? Taapay-apay nga di mo maipahay. Iti tuntunek nga ayat ken ka. Ti ammom jak madlaw ken marikna. Ana irot iti ungap ta bibig mo amang isawang kanyak nga ayayatanak. Panang ipagarup mo, jak marikna iti pudno nga dung mo. Ilala, ken pateg iti kasken ka. Pagbalbalinem kadilatan, abulsek dagiti matak. Kawaw da tiriknak. Ket inutil na tiriknak. Pagbalbalinem ka din nga inutil ti ayat. Gapu ka di tagnan na yun nga umilak. Ket ipapan mo nga awan tiriknak ka masaktan. Sang kapergis nga pateg tayat mo isulay tikit kidawag ken ka nga ipenek mo ipaay. Sang kapergis nga patek sa ayat mo. Isulang itikit kidawag ken kang ipenek mo. Narigat pay ken iyimot mo. Gapo tada sa baling ay patpadag mo. Gapo ta saan ka nga may ayo iti dungok. Saan ka nga may ayo iti kinataok. Anya nga rod. Anya nga rod ti serbiken ka. Abay nga da kapaylay nga mangsugsugat kanyak. Awan ka din tapusom. Awan ka din rikna tapusom. Awan ka din iti konsensyam. Buya nakadilatan nga may dasay dasang walam. Ket biyag mo ka din ti mang paragsak ti sabali ka din lang. Jakid dawen nga pengdam iti panagarubos di kiti luluwak. Tawan serbi na kandag ti pamareng mungayat. Uwen, jakid dawen nga ayayan na. Tawan serbi na pamarang nga ilalam kanyak.
asutem aminen nga guram, iyablat mo amin kanyakon na dagsen nga panlusam. Inkan kadinkan di sapsapulen nga pagragsakan, taurayaken ka, tiurayaken ka, nuinton ka nung agtawad agubog taasim, dati pusok nga mapalpaldaangan. Nalpit ka, di mamanyatrik na ti puso ka masaksaktan. Kada kito'y ko lang mapada si Jagluaga po amin ken ka. Anya ka di tinagkurangak, anya ka di tinagbasulak. When samsam ite kon ti matay ngem tay inutan na kapapatayan. Dus-dusain nak na itapusong babaen ka iti pambarang nga pamatag mo. Madududog ulay turik nak ka iti pagkita makinagulib mo. Adda ka iti imatang ko, yung sa bali matibat patagtarik na ang puso. Hinayat ka iti amin nga puso kan riknak, uray bukot ko nga biyagi pa ay kukiti saldak. Uray pa'y ati kay batugan iti amin, humsi, uyaw, iti umapay akalakamak. Uray pa'y di si bubukal na lubong ko, iti mangdubar kanyak, jak tubay laken ka umibat. Abay, sinluag ka dita pusom, apay nga di mo maipaay, iti tuntuntunek nga yan. Di amom jak madlaw ken marik na anairot ungap tabibig mo. Amang isawang kanya gaya yatenak. Panang ipagurop mo jak marik na itipudno nga dungo. Jak marik na ti ilalaken patig mo. Pagbalbalinem kadilatan nga bulset dagiti matak. Kawaw tariklak inutil ti ayat. Gapo ka din tagnanayon nga umelak, kat ipapanmon nga wanrik na kamasaktan. Sa din no ti ayat dirik na. Sa din no tayan ti konsensyam. Sang kapergis laeng nga pateg tayat mo, isuleng itikid dawet ken ka nga ipenlek mo. Narigat kat iyimot mo, gabutadan sa bali nga ipatpatag mo. Gabutasan ka nga may ayo iti dungok, saan ka nga may ayo iti kinataok. Ay nga rod ti sarbikan ka, hapay nga da ka bay lang nga mangsugsugot ti pusok. Ayang natiriknam, ayang nati konsensyam. Buyaen na kadilatan nga may dasay ta sangwalam, ket biyag mo timang parparagsak sa bali nga nila. Jakid dawen nga pendam iti pa nagarubos ti lulwak tawan serbi na kanyak pamarang apa nang ipatag mo. Jakid dawen nga ayan na tapamarang nga ilalam kanyak. Asutem amin nga guram ket iyablat mo amin kanyakon tinadagsan nga panlusam. Inkan ti sapsapulan nga pagragsakan. Tilay ngurayaken ka, nuinton ka nung agtaod, agubog ta asim diti pusok. Apay nga parparigadan na, apay nga inot na papapatayan na. Ayan na, gayta nga ayan. HBO Records and Oyoboy Production.